Yes, igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, tuti bakunzi bakundwa umuryango mugari Rwanda Media Group. Please nongeye kubasuza, nongeye kuba ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo, abatara mu mere mu gihugu cy'u Rwanda, abatara mu merere Uganda, byimaze mu ntara ya Nakivari cyangwa mu nkambi ya Nakivari, abatara mu mere mu nkambi ya Changwani, abatara mu merere mu gihugu cy'u Burundi, mu karere cya mu ntara ya Cibitoki ndetse mu Kirundo, abatara mu merere Kongo Brazzaville, RDC, Tanzania. Reka mbabwira ati habari za mchana, habari za masiku, ninawasalimia kabisa ndugu zetu abatara mu merere Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United Kingdom. Nongeye kubaterera yambo kabisa, nongeye kwifuriza kugumya kugubwa neza. Turagarutse rero kuri iki gicamunsi cya tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Ngarukanye n'amakuru akomeye cyane tugiye kurebera hamwe kuri uyu munsi wa tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Uku ni ukwezi ngaruka mwaka, ni tariki ngaruka mwaka igihugu cy'u Rwanda kizihiza independence ku mugaragaro. Rero nuko ibi birori rero biba biteganijwe ko biba bigomba kubera muri arena ndetse cyangwa ahazwi nko muri stade Amahoro. Rero ibi biganiro byagenze gute? Ese byabaye cyangwa nibyabaye? Ese Perezida w'igihugu cy'u Rwanda umaze iminsi avugwa yuko yaba arwariye mu gihugu cy'Ubudage yaba yabyitabiriye cyangwa ni yaba yabyitabiriye? Byose ugiye kugenda usobanukirwa gatanu ku kandi kabisa hano kuri Rwanda Media Group. Please ni byinshi tuba tugiye kugenda twimatatura dukuraho ivumbi gake gake. Inkuru yamaze guca ururondogoro mu mujyi wa Kigali, tugiye kugenda turebera hamwe gatano. Ako kandi muraza kunyemera kandi tunyarukire mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo ni igihugu cy'abaturanyi, aho uwitwa Colonel Nanga yamaze gutangaza amagambo akomeye cyane ku masezerano yasinwe hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na RDC. Amasezerano yiswe amasezerano y'ikinamico, ndetse abanyapolitike bagiye batandukanye bakomeje kugenda bashimangira ko iki ari ikinamico Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kugenda bakina. Ni byinshi tujye kugenda tubivugaho, ni byinshi cyane tujye kugenda tugarukaho gatanu ku kandi kabisa twimatatura. Muraza kunyimara tunyarukire ku nama ikomeye cyane, inama y'igitaraganya yamaze kuba yahuza igisirikare cya guverinoma y'u Burundi, Wazalendo VDPO we n'utwafoka Mike ndetse yakutuma Amuri William ndetse n'uwitwa General Makanaki. Ni inama iri kubera muri territoire ya Uvira cyangwa mu gace ka Uvira. Rero ni inama iri kuganirwamo byinshi cyane tujye kugenda tugarukaho. Wazalendo VDP ati abantu ba Bukavu mwitegure rwose, umunsi twazamutse muri iyo Bukavu muzatubabare ngo mugume mu mazu yanyu, nkuko Wazalendo VDP komeze kugenda ibigarukaho gatanu ku kandi. Uwitwa William Ruto aho ni mu gihugu cya Kenya, we akomeje kuguma mu buhungiro mu kigo cya gisirikare mu gihugu cya Kenya nyuma yuko presidence cyangwa inteko nshinga amategeko y'igihugu cye itewe amabuye n'abaturage bari mu myigaragambyo. Ubwo igipolisi cya William Ruto cyarashe abaturage bagera kuri 22 abandi 38 bagakomerekera mu myigaragambyo mu gihugu cya Kenya. Ngaye nguko rero nibyo tujye kugenda twinjiramo gatanu ku kandi kabisa twimatatura gake gake. Ndagira ngo wowe wamaze kwegera indangurura amajwi yawe uzamure subscribe yawe. Ndagira ngo wowe wamaze kwegera indangurura amajwi yawe hatagira ugukoma nyamuna. Asigaye dukomeze kugenda twibanira gake. Ni David muri izi mikoro, tugiye kubana gatanu ku kandi mu buryo burambuye rwose. Reka twihutse cyane. Niba wamaze kuzamura subscribe yawe, niba wamaze kulikinga, asigaye dukomeze kugenda twibana. Mu gihugu cy'u Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi ni umunsi ngaruka mwaka igihugu cy'u Rwanda cyakiri kwizihiza independence. Iyi ni independence ikurikirana n'igihugu cya RDC, aho igihugu cya RDC cyo kizihiza independence ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu ngaruka mwaka. Rero nuko igihugu cy'u Rwanda kuri uyu munsi wa tariki ya mbere kizihije independence, ni umunsi ngaruka mwaka ubu igihe igihugu cy'u Rwanda cyaboneye ubwigenge. Ni umunsi rero mukuru ku banyarwanda, ni umunsi w'igiciro cyangwa wagahebuzo ku batuye igihugu cy'u Rwanda. Rero ni igikorwa gikunze kubera muri arena
inyubako nini cyane rwose yo mu mujyi wa Kigali ndetse cyangwa kikabera ahazwi nko muri stade Amahoro. Ni igikorwa rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bagomba kugaragaramo muri rusange rero mu mbwirwaruhame abwira abaturage amwe mu mateka igihugu cyacu cyaragiye gitambuka. Rero kuri uyu munsi wa tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi inkuru yamaze kuba yaca ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga ati ese perezida w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yaba ari he ko atagaragaye kuri iyi nshuro impande imbaga nyamukuru mu munsi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Independence. Ni byinshi bikomeje kugenda bimuganirwaho ni mu gihe uyu perezida w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ace igihe kitari gito bivugwa yuko yaba arwariye mu gihugu cy'Ubudage ndetse ko yaba atarakira kugeza magingo aya. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikomeje kugenda abyandika ko perezida w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yaba akirwariye mu gihugu cy'Ubudage bitewe yuko ngo atigeze agaragara mu munsi w'umwihariko wa independence w'igihugu cy'u Rwanda. Nibikomeje kugenda bitangazwa nyamuna natwe tukavuga ati reka tugende tubigarukaho gake gake gatanuko, kandi hari byinshi wagenda utekereza, hari byinshi wagenda ugarukaho nawe ukagenda wibaza uvuga ati ese byifashe gute, ese bimeze gute. Reka tunyarukire mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uwitwa Colonel Nanga, umwe mu bayobozi b'umuhari M23 wamaze kuba yatangaza ijambo rikomeye cyane ku masezerano yahuje igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amasezerano yitabiriwe na Olivier Nduhungire Jean Baptiste ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse ku ruhande rwa RDC. Ni amasezerano yitabiriwe na Therese Kayikwamba wa Guinea. Ni amasezerano yasinweho hagati y'aba bombi rero ashyirwa umukono. Amasezerano bivugwa yuko yagombaga kugarura umutekano usesuye mu burasirazuba bwa RDC ndetse amasezerano agombaga gutanga ubuhahirane hagati y'ibigo byombi. Rero nuko ari amasezerano akomeje kwitwa ikinamico hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'u Rwanda. Ni amasezerano akomeje kwitwa ubujyajya bukomeye cyane buri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Niko abanyapolitike benshi bakomeje kugenda batangaza, ni mu gihe ngo igihugu cya RDC Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gukingwa agatambaro ku maso ngo bakayisinyisha amasezerano adafite icyo avuze, amasezerano adafite icyo azagarura mu burasirazuba bwa RDC. Nyamara ngo nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri inyuma y'ibi byose bikomeje kugenda bikorerwa abanyekongo mu burasirazuba bwa RDC. Ni bimwe bikomeje kugenda abigarukaho. Colonel Nanga rero nawe yatangaje ati amasezerano yasinwe hagati y'igihugu cy'u Rwanda na RDC ni amasezerano atafite icyo avuze ku marwanyi bama 23. Ibi ni byatangajwe rero na Colonel Nanga ati niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifuza amahoro ati niganire n'inyeshyamba za 23 cyangwa ngo uyu mutwe w'inyeshyamba za 23, naho ngo ibyo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaganira n'igihugu cy'u Rwanda amahoro akaboneka ngo ibyo byo ntago bishoboka. Ibyo ni byagiye bitangazwa na Colonel Nanga nyuma yuko Joseph Kabanga Kabila uhaza ari perezida w'igihugu cya RDC wayoboye iki gihugu imyaka 18 akomeje kugenda avuga yuko amasezerano yasinwe hagati y'igihugu cy'u Rwanda na RDC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari amasezerano y'ikinamico ndetse ko ngo ari amasezerano adateze kugarura amahoro mu burasirazuba bwa RDC. Witwa William Yakutumba Amuri ndetse na General Makanaki ndetse na General Foka Mike ndetse n'abagabo bakuru b'ingabo z'u Burundi bari mu nama ahazwi nka Uvira. Rero ni inama ngigamijwe muri iki cyumweru twatangiye cyangwa turimo, inama igamije kwataka umujyi wa Bukavu mu buryo burambuye rero ngo busesuye. Nuko hari kwitegurwa ibitero bikomeye cyane kuri uyu mujyi wa Bukavu nkuko General Makanaki yamaze kwa yatangariza abaturage b'umujyi wa Bukavu. Yatangaje acishije ku rukuta rwe rwa X ati abaturage b'umujyi wa Bukavu mwitegure yuko umujyi wa Bukavu ugiye kuberamo imirwano ikomeye cyane, bityo rero igihe muzamwumvishe imirwano
irimbanije hagati yacu Wazalendo VDP ndetse n'inyeshyamba za 23 ntihazagire umuturage uva mu nzu. Aya namwe magambo yagiye atangazwa na General Makanaki, umwe mu bayobozi bahagarariye ingabo za Wazalendo VDP. Ni mu gihe kandi Wazalendo VDP muri rusange ikomeje gutangaza ko yiteguye kubohora umujyi wa Bukavu uhereremo inyeshyamba za 23. Ngaye nguko rero uwitwa William Ruto, perezida w'igihugu cya Kenya, ubutegetsi bwe burageramiwe, ubuyobozi bwe burageramiwe. Isa n'isa twakumva uyu William Ruto yamaze guterwa kudeta. Amwe makuru yatugezeho nuko uwitwa William Ruto yamaze guhunga presidence rero y'igihugu cya Kenya, aho inteko nshinga amategeko rwose uwitwa William Ruto nyuma y'imyigaragambyo y'abaturage mu mihanda, nyuma yuko abaturage bakoze imyigaragambyo, polisi ya William Ruto ikarasa abagera kuri 22 abandi 38 bagakomereka. Rero abaturage bahisemo kwimurira imyigaragambyo kuri presidence ya William Ruto, aho bateraga amabuye menshi cyane kuri iyi nyubako. Rero icyaje kuvamo nuko uwitwa William Ruto yaje guhungishwa n'abashinzwe umutekano, ahungira mu kigo cya gisirikare muri iki gihugu cya Kenya. Rero bikaba bivugwa yuko imyigaragambyo mu gihugu cya Kenya ikomeje n'ibyapa byinshi cyane byanditseho ati Ruto must go, Ruto ugomba kugenda. Ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Reka mbashimire, reka mbifurize kugumya kugubwa neza, reka mbaseke kuzamura subscribe zanyu, reka mbifurize ko amahoro y'Imana n'imigisha byakomeza kubana namwe mu mirimo igiye itandukanye mu gihe muheremo.